nakwakira kandi nakutangira webare on program kwija on program yitweji amagara no kubaje program eji nebi amagara kandi nebeho butosha okugoro kwanza kusirwa gatano so iyo kujegita hono bano kore chamani kandi niwe ishonga habwenje ntetewe kansaburizo batukisha mu studios kugira ngo ugire cyo wamanya ugire cyo wayiga ubunde cyo birota kumanya amazina ganje atire shira to yabamukama kandi nakutangira amazima webare okwata obwire Elizoba nabwe twagira umugisha tuyino musha mu studios owahitiraha kandi ubonyina maskongu yija kutogese ikintu obundi ukiragire ocagasira yese bitugamba aha izobe nibaso bundi ushange cyo bashobora jota tashinka kireba got nyo think kumanya konka hino ukwanchi hwera kandi ni wizoba lya ukuru kuhika ruhanga yatugirire mbabazi tugire cyo twagamba obundi kibachikwinira umugasho ninga cyo relevant so nyenda twara umugisho gutwakira umushaho witu omushaho gunamanywanka Steven Mbanza kandi narga Omuraro Mission Hospital narga mu kitongore cha Hours ningashi kitongore kikureberera abana abino buremu ahambere gwabo kandi kinacyo nshango Omuraro Mission Hospital so nyenda tumwakire rero atutware amunshonga yitu Elizoba ishongeje Elizoba tuza kugamba ahamunwa ubwo mwana kuzarwa nagwe konka gukaba gutakwatine gucwekere samhoya ninga shobundo shanga nenkanka nayo ubunde tarakwatine je nayo ine kokwe eruho gap ninga eruho space ezo banaza kutushobora hanshongeji kandi ubundi koro hino ube wakirebire iwe no bano manyishito yontu gamba konka korota kacirebaga utafawe niwe Elizoba noza kucetegereza so doctor twakwakira amen wasibaje doctor asibaje shaniwe ni tatasibaje ubare kwija so nyenda ngu iwo ryo kwete twaramugisho gutshabe mukama atujeje mbabazi aturabye mu program eje buhoro kandi tubase kwetegereza ikibija kutushoborera mukama witu umurungi babare mukama ahabwe mbabazi zawe webare tata okutwisesha heje turabahurire webare abo kubasa program eje okubaho webare mukama bumushaho wa leta kandi okutogesa nshaba nkubona bigendeje byona bimsigarakamu buri wayangure kirabo cya Christmas kandi ogo no mulingo kujango mwebare kutagira mwebare kutukunda kandi numukagumize mu mazima mukagumize mu mutyo ahabo kuba ekimukora n'ikirunje munonga so nyenda ngutu gumize mu na program Dr. Omuntu ashahe cyaro umuntu ari ha TV ninga ya radio yes yahurira umuntu gucwekere takachuraga nayibuza techo ncho basikachi techo nenji so kwa kwenda kumishoborera umuntu gucwekere ogu nugubaguruguta what does it mean webare munonga mutebekanisa wa program ogu no murundi gwanje gwa kabiri kwija twenda kusima Revival TV kuguma ni mutwikiriza kwija tukashomesa aha ndwara ezikwata abana narishe oburema obukwata abana omuramwa gw'Elizoba gw'ekekiro ni cleft lip and palate narishe omwana kuzarwa aine omuno gucwekire narishe nkanka ecwekire oburema obu ni bwingi munonga omubana mu buri bana 10 ni haba harimo omwe oyine kizibu ekyo okukira munonga buri omubojo abojo nibo bingi kandi okukira abishiki okuchondoza nikoreka ngo abojo bingi babiri na n'omwishiki omwe abojo babiri nibo bakuzarwa bino burema obu kandi omwishiki omwe ni wakoraki kuzarwa aine oburema obu bamwe nibakira kugira ngo mwana wanje azirwe mukonke chikoko cyo munda kikakoraki kikamuri umuntu atarimo chikoko kureko mu mission tuza kweyongera kucenga aha bwaki umwana nazarwa n'ikizibu eco okay yes. So kugamba hari kuchondozo kwa noshoborera abojo babiri n'umushiki omwe okuchondoza ko kwayerekera habwencha abojo nibakwatwa munongo kusinga biki kuchondozo tukachimanyire konka kiro nikigendo misho obundi
ko turafune results ntituzagaruka tushobora wenshi konka nawe ntituzakushobora kake tukureba ahakikurete kizibu eco n'iki nikirugari nicyo twenda kuzaho shuwari abo ko hatwareba ngo umuntu atari mu kikoko kuko abantu ngo bakutekateka bamwe so mbona kwakwenda kututangariza erizo bo bena tekateka takahindura tekateka ekintu eki nikiretwa ki we bari mnongo mutebekanisa okucweka ko umuntu anarishe nkanka kine nikirugo mu risk factors narisha associated factors narishi ebintu ebikuretera wazara omwana ogwe ocwekera umuntu anarishe nkanka icyo kubanza ni genetic nikimanyisa ngu wazara umwana oyine omuno gucwekire nashe nkanka encwekire nikimanyisa ngu nyine nkuru narishi omubanyabuzare hino wabira kine so nico tukuba nitumanyisa nka karande genetic family ekikumanyisa ngu nanubwo wazara kine nanumubana be narisha bijukuru naza kubakozire ki so okuchondoza nikoreka ngu 8% ombana bakuzara bine omuno gucwekire nashe nkanka ecwekire nikiruga ahari genetics narishi nikiruga omu family so kigumizamo nikikora ki kibanka karande ekya kabiri nekikwatine nanamarwa kunywa marwa omukazi yaba inenda akanywa marwa nekintu kibi munonga ahabo kuba omukazi ya inenda especially omyezi 3 yokubanza eje myezi 3 n'obwire bugumire munonga kandi nibo mukazi ashemere kufuna ashemere kwegendesereza so omukazi yanywa marwa nekintu kibi munonga nabasa kuzara omwana aine kizibu echo kandi kizibu omu Uganda tugira haro mu kunywa marwa abantu nibanywa marwa nkani ndeba nanka global statistics Uganda niri hangeri kwebembera okunywa marwa shuare kintu echo nekintu kibi munonga abo kuba nikireto buzibu bonko buturiyo nitushoma kandi waza kuchondoza omuriyo ko kunywa kwa marwa ntureba ngu ombasinzi narishi abakazi babasinzi nibakora 25% abashija ni 75 yes 75% n'abashija konka 25 n'abakazi so ekintu echo noreba ngo je namba 25% y'abakazi kunywa marwa ni mpango kiriyo nikirete buzibu ubo kuzara abana abinomburema ekya kandi no kuresa omukazi oyinenda toshemere kuresa akubo kuresa oku nako kwine okukora kubi omukazi oyinenda azakija akazara umwana oyine kizibu cyo munwa ogucwekire nanga hakira kuresa ati turi kubi abo kuba okuchondoza nikoreka ngu abakazi ababire nibanywa ababire nibaresa bakaba bari 2.2% onkati bariyo nibashuma bari around 1.8 so echecho nikirungi abo kuba okuresa nako nekintu kibya mukazi oyinenda ekindi hariho size omukazi omuhango narishi omukazi omuhango yaba inenda aine chances zo kuzara omwana oyine oburema so nabwe turebe mu kintu kya size turebe emirire yitu uko tukuriye mere narishi tukore exercise ukureba ngo titwa babahango munonga akuba nikiretero omukazi yaba ari muhango kuzara omwana oyine kizibecho echo kucweka omunanarishi enkanka Dr. Kubuza ubundo kiyo ntushobora ibintu bikugirita twareba yese biro no gamba ne kuteka harutezo konka scientifically ninga kwakwenda kongera kutushoborera omuntu yari muhango how exactly does it affect nchereta ho kitakabicho kugira ngo umuntu waguhika kubura kufominga ajya kugira ngo muhango bari munonge kibuze echo ati noreba omukazi yaine oriyono omutima oriyono guha load tari yago brain oriyono guha load tari yago so ebintu wow. What an example twachetegereza shuwe ekindi
lack of folic acid. Folic acid mbwenu nekirinda ekintu ekyo bakigendere munonga n'ekintu kibi munonga waba inenda wazo mwirwaro gambira omushaho amanye waba inenda hariho emibazi etakwikirizibwa koraki kujimira waba inenda ninza kwekyo kureberaho hariho omukazi yaine nk'ensimbo takwikirizibwa kumera emibazi ya epilepsy. Hariho emibazi ya epilepsy nka carbamazepine, phenobarbital na n'endijo n'ekintu kibi munonga okujimira ahakuba nebaasa kureeta ekizibu omu kuhangwa kw'omwana azoshange yazarwa aine ekizibu ekyo kucweka ky'omuna nanga enkanka. Ruhanga akakora ekyokutangaza okuhangwa kw'omwana nikugenda omu stages. Omunwa narisha enkanka Ruhanga natandika kuhanga aha wiki ya 6 kwisa aha wiki 13. So aha hagati aho omukazi yafuna ekizibu omu stage gye Ruhanga ariko nahangira mwebyo narisha enkanka nofuna ekizibu ky'okuzaara omwana ogwo harimo oburwire harimo n'ebindi. Wow. Nanye nakubuza ekyo kyenyine hati mwenu watugambira gye hagati sande 6 ni 13 omunwa n'enkanka nibwo bikuhangwa na n'ebindi right. So kugira mu experience yo tungiri abana bo kushira kwa bine mino cyekere na n'enkanka haro conditions zindi zikwiziraho aho kugira ngo ubundi they are associated with it kugira ngo ubundi umuntu akugwaremure kuhangwa je hariho n'ebindi byabiro yo kushira kwijana cyo we bari munonga ekibuzo ekyo. Nitureba abana abana bakuba bine oburema bw'emiringo nke3 noshanga ngu aine ekizibu kya joints narisha aine ebigere bikikame kandi yazarwa aine omuno ogucwekire nk'oku nakushobora mu kubanza ebintu ebinashobora nibibaasa n'okureeta ekindi ekizibu tikugira ngu kuresa nikureta okucweka kw'omunwa kyonka nikibaasa kureeta na n'ekizibu ekindi. So n'okugira ngu erizoba twareba aha burema bw'omunwa nakyo kucweka kw'omunwa konka nikibaasa kureeta ekizibu ekindi. For example nk'ekyo kureberaho omukazi yabura kumira folic acid aine chance y'okufuna hydrocephalus naisho omutwe omuhango na spina bifida. So konka erizoba turiyo nitureba omuno gucwekire narishi enkanka ecwekire. So nanyenda kubuza twarebe kubasa kuteka rutezo rukugira ekizibu ekyo koko hagamba ekintu kya genetics. Usually genetics n'ekintu ky'omuntu utakayirinda ahubwo hate ebindi watjotaresa otanywa of course wanatugambira causes but in a way omuntu yarantasheme kuresa atasheme kunywa amaro konka genetics zo hariho kikata kibasa kutera hinoko kwasa kucheberesha gama bakagira ngu you at risk of something like this omuntu nkogo wakatwazata for starters. Hine kibakweta genetic counseling narishi tutukayikirabo kugobo bwo gukora ekintu ekyo kuchebera genetics kandi nawe waza okuchondozo muri obushwere bwite bitukukira kubikurata konka biri important. Yes, ni bikuru munonga abaheru aba developed world bone bakikora konkito technology ejo ekigumire tukagikira kandi nawe ninjira with more awareness twayongera kwege ebintu ebi nituza kuba nitukikora konka really tukakitireho mani munonga konka nikirungi munonga kukimanya. Genetic counseling mbasa kola na test sezo rero mumanya ngwa eki kintu eki no basa no butakora genetic counseling no basa no kuchondoza obuzi tibitu ekintu ekindwara egi mu kikacyanyu mugine konka tukutwara time okora research tubuganira ishomero a campus tutandika relationship tuzomucho kugitwa konko cyo kuchondoza tukira kukifa. Wow. So hat doctor nanyenzire ngo utshoborera umuntu
owazira umwana weye akazarwa ine omunwa gucecere na n'inkanka hatija hirwaro ombaza ngo we bari munonga yija hirwaro okushemeze bani kibasika yabacwekiro munwa kushemeze mwenda kushemeze nkanka kigumire abo kuba neba yabire nkigufa hadnoreba yari umwana nebe yorubi nebitaka gumire konka so nachebezwa na 9 months and below so miezi mwenda exactly at 9 months kandi omunwago it is 3 months and above. So nchimanyisa ngu yati ya abwenje mtakashimeza before 9 months before 9 months echecho nechaba kutinkumanya abwachi konka banyuma y'emyezi mwenda enkanka neba yagumire niba batachobora ki kujijoininga konka yataka arengize emyezi mwenda niwe bakubasa kujijoininga kunyuro kunanoku ukajoininga ukakikora ki akakwatana so nta hariho gap okureba igufa okureba exactly. Wow. So kambuze kindi kibazo hati omubazi no kushimezwa tari umuntu okubasa kwije ukajangwa yo nogenderayo ubundi the body will correct itself bona nbashimezwa bona no kushemeza omubazi no kushemeza kagutereza je nangwa abakushemeza tokamanya ngu akayine kizibe cye cyananka especially yija kare. Yes, yija kare nashemeze waje naterera ati noreba ukucweka ko umuntu anarishe nkanka nikurete ekizibu cy'amana abokuba omwana nabata kubasa konka jibere narisho kurya obumwe yakuzire nanywa nk'ecyo kunywa nikirwete omunyindo. Oh no. Yes, so nafune kizibe echo kurya narisho kunywa kwakura yaza kutandika gamba naremwa gamba nkareta S mbwe naguma nagamba oburimi yaza gamba S nagamba F ninga T naremwa mbwenu nkoko wakugira ngo nahamya wena jangu nahania takubasa pronouncing aje kintu so ikindi ne bakira kufuna ekizibu cy'amatu obutahura abo kuba obumwe omunani guba gucwekira omunango akwika kuri yo munda atosha connection na nokutu bine ekizibu naguma narwara nkokutu ekindi nabayine ekizibu cyo kurebeka kuba of course omuntu namureba atina no kushitama nawo mubasi atina no koraki konka yaheza kushemezewa ekizibu ekyo naba kiba kitariho no basana no kutamanya ngu bakayine ekizibu ekyo ako omuntu anigugarukaho je kureka wamwetegereza munonga ukamwera hi ko kastari ekyo tokakimanya. So yes, wachirono gamba complications ati wagamba hakurya nanda kushanga ubundi narimwa kugamba ninga matu kandi ki aro should I kandi okunda kibuza aro bwo kushanga ubundi umuntu nkogwe yaba prone to diseases ahabwe mbera ye yakubara Mage Oria Revival TV kandi iwo hurikizo ya Revival Radio amagara omubwijire turiyo tuganira aha kushanga omwana yazarwa omunwa gwe gutatererine ningashine nkanka Umurebi wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabozi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas egi noenda kumunyamugisha okwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabozi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabozi yaragaro mu studios bani okubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze ebuzo kwatirina program zeitu nangwa n'abahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura rebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukeme bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi
ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora neby'amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo ziba zigitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 students abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon ngwino bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terrace munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari no tumushanjwe noti 2 kinana mukaga 30 ananishatu Kwanjura bakugombiyo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugum kubazira suti ezaburu muringo ezabashija nangwa neza bojo uyino mukoro ninga no zinduka jaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain akabei karunji mununga kandi niwe wabanoenda kugura nibakora hoje mununga akabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunjo gwo kujwara okasha kuwaruga Amerika bine neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako ukumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abubaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebiro 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebiro 20 Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya Revival TV amagaro mbwijwire Tiyo twegesubwa ahamwana rukuzarwa kandi akazarwa ino munwa gucwekire kandi n'ubundi ukashanga inkankana y'icwekire etakwatine umushawe arona tushobora ebintu bikureteraho ikintu cyabaho kandi nangwa n'icyo bakora yatugira ngo mbazi no gushimizwa konka doctor nanyenzire ngo ocoborere kugira abantu abizere kuraguza patients abo bwine experience yawo uko bireriyeta abantu no bareba what is going on bari munongo mutebekanisa experience yinyine abana bingi abakwija hirwaro ni barugum families zaboro munonga oh dear abingi nka kinana rigana so ekikumanyisa ngo families zeze zikurugomo makaga abatine sente nibo bakuresa munonga banywa munonga marwa baburo bwire bokoraki bokurebera abana babo ushanga batakuryaje
nk'ebitwani tugamba nko kurya ebyokurya ebine folic acid kandi kane byo kandi byo kushango omwanya go kurya ekijuma go kurya omucungwa iwe waza omubara kunywa haragi kandi oyinenda y'emyezi 3 tinkumanya oba nokireba ekintu ekyo so abinje nambe mpango kurenga 8 aharigana nitureba ngu nibaruga omu maka gaboro ningo maka g'abantu abarikusinda kandi waza kureba ekizibu kimwe abintu ebikureeta obworo n'okunywa munonga amaaro nakwetegereza urire akasente koona okanywa kahwaho omwanya gokuza kuhinga ukahinga za dodo ukahinga za ovacado zikarebera family yawe naniwe waza kufuna enda ukazara omwana ohurire nibyo bikurugamo. Wow, so nayenda kubuza abantu wagira ngo mubazi nokushemezebwa abantu amushemize success what is it called, how successful are these surgeries? Obwiro bwinji nibigenda je ninga ntabamu complications kandi ushanga omuntu yetenga kugarukwamu ninga omushango omuntu agutaterera mwinega yakamukabanza kwagutereza je experience yebiriri yeto muriyejo success rate eri high eri nko muri 90% bakureka nabayine ekizibu bafunamu ekizibu ky'amino abo kugira ngo enkanke ekecwekire so amino nigaba gatari mu line je gagari disorganized konka nawe yakura ntareba omushaho w'amino hino muringo gwagaterezamu akaterera konka yatasha mito kakirebe ekizibu ekyo konka yayashama noreba ngo ruyare amina agatigaterire nago kutereza hariho babantu abakushira kuteganisibwa muna ohirwa amino butaterera abo kwabashaho bamino bachira kwijaha endwara ni nyinshi zinakakwate na mino ningashi dental health. Is it common with people like that abo kwababe bazirwe barabatyo bachira kuteganisibwa mnonga kiri common oh dear konka yashemezebwa kare ino kuba kutereza enjino na nenkanke ejo kugira ngo amino gaza kutandika gagiro kugakoraki konka yashemezebwa nka myaka 8 nafune ekizibaga amino nikiba nikyenda omuntu washomere bya amino abanza murebe rero arebe emirundi mingi nibakura amino bakuramu karimwe ninga abiri aho kuba nirigumana ritoneka omuntu aguri yabaheza gushemeza abo kugira nirirabamu ogwo washemezebwa yakuzire yes ogwo washemezebwa yakuzire so obumwe nibabanza bashemeza amino batereza amino batakashemize ki omuntu abo kuba erino otaritererize nirigaruka rishisho omuntu hari ahibakoraki ahibashemeza ushanga gwagaruka kukoraki kucweka so nico kurebera ntuba ntubenda ngu umwana yafune ekizibu umurete kare aha myezi 3 nabana ashemezebwa icyo kizibu cy'amino nikiba kitaro konka twagamba gwe myaka 8 let's say ngo amshemeza myaka 8 obundi okugamba kwe kubekwa teganisibwe mu yaremerwe kwa kumshemeza does the speech improve naija gamba je yes bakahasangira so tibikarabo mu nyindo konka yatakashemezibwe niwe bikurabamu yes konka bo nabo kuja anabo wajanga washima kwamba shemezwa strictly aha myezi 9 batakarenza wow so nyenda kuhereza abantu chance bakabuza ebuzo especially bukwatirine na numurama gwerizoba ogoro no twegesa kushanga ngo umuntu yashemezwa so wagamba mu kintu cya sente kandi wajanga bakukira kwijana no kushanga ubuyo bwinja kasente katakanyama konka services zo zemereye sta omuntu ariyo kuhatariho nareba TV Shahege abena jati niyembe basa ningato nko basa cyashita kwenda mateka no basa kuturabiramo okay baramnongo mutebekanisa okushemeza kw'abana oku mukwabusha wow ari ekitongole kibakweta Smile Train n'ekitongole kikushemeza abana abo munsi yona kiruga America
so nano muri Africa kirimo regional office ziri Nairobi so nibashemeza abana buri kimwe nikibacuruho nibabashemereza busha ubuherezo buno bwabusha iwe wareba umwana okwe umureto mu ruharo ntumufunira abo kumushemeza aho naho takamara na weekend atashemeziwe yabera yonka camp na transport nebero. Wow. Konka hataro camp stira hakwiziraho nashemeze Tengu manya makuru maronja go kuchira agoriyare izo bankeri agona makuru maronji so waba hino kumanya ningasho muziro ryokwe ubundo mwana wa ziro ryatyo mazima umuchano gwo gugwisha gwataha mje umwana no muritani bamushemereza busha so nyenda ngukwereze chance iwe ryokwe ni wobuze kibuzo cyawe ubundi tutakwa tutacubuza ninga tutacigambaho utarga hat program kandi ubundi shovirwe noja kuteresumu MTN 0 mkaga mwenda chenda ningotere Airtel 0 kandi yori ha TV iyo namba nono jireba jejeje aho chandika mpora mbwire gwawe kandi otere sumu kandi nawateka kibuza ha YouTube especially watch tahukare uko watchiteka ho towards the end ntubatubundo wire tutachibwine bwo kukigarukamu konka wachandika hokare nacho ntuchoma because program meje live ha YouTube so takaza jam yesumu ubundi ukabura kurabamo bandike kibuza cya YouTube kandi ntuza kuba tuchifuna je mnonga MTN 0 ninga Airtel 0 Oria line hello. Nakwachira sebo. Wewe Alexima. Amina. Yes sebo. Ninguza amushaho atwatirine nabo abakira kwija babwiro mu kukuyana gamba aza kwija kutemeza bwanyima kama neja era proctora ndakurga pate kuzageti nari kugiga kuba kwamba temeza wone sigari nke uko zo kunkeka kora kumutaka. Wow. Webale sewo omwa mtunsime Asaf ekibuzo kiwabuuza ninke kyaba doctor benyine kandi doctor naza kugarukamu nekibuzo kyonje munonga so niyo nobasa kwetwara mu kishogu obuuze kibuzo na munonga ekikwatine na program. Yes hello. Hello madam. Yes nyabona kwakira nasibaje bandu asibota ego ahora na gamba na welcome hasta dentro toca de ver no chileno en que cansa por dizer o no tá com uma outra assim porque eu não posso não tá de ver mas não dá para que izina yobakwetoa Catherine uweba ari kibuzo cyawe kandi niwe Dr. Buzimana aza kugarukamu utakargaho mboye no kikurota hindura twasa kwakira y'abandi. Yes ni wowe guno mugisha gwawe okuteresa mo kabuzo mushaho na mnonga shikwatine n'abana abakuzarwa bine mnonkeje. Yes hello. Twasibaje wasibota. Amina. Yes, Joanne. Wow, wewe Joanne engoma webale Joanne ekibuzo cyawe Dr. Niyonaza kugarukamu engoma eshimekwa ni hwerera ryari kandi aha myaka kininga hawireke. Yes niwe basa kutwara chanceji just basa kweze abanyamushanga babiri. Yes hello. Hello Revival TV. Yes on live Revival TV. Anet nakwakira webale kuteresomo
kushiraho gwe noreba nk'umuntu ari mukuru urebe iminota kwingana ukiza kubuza kugira ngo akaribwe cy'urwiri mwene tugire ngo gwe naba yagireyo bakamushaka sente nyinshi bukarema ninga ushanga kino space atarashemezibwe ushanga nk'umunwa ubumwe gusereka ubundi mwene kandi mwene fashion yagwe tari iminwa y'umuntu mwene kumanya nibiza yo sente zibarema ninga babiri batakutumanya kugira ngo tugereza kutunga kushobezwa akuba tubimbaye bayiziye abantu ntibashonekubwa n'abantu bamanyire kigendo n'ibiza. Wow, webare Annette ikibazo cyawe Dr. Naija kugarukamo. Yes, ni wono wasa kwebera umunyamugisha just one more person tuhereze Dr. Time kumara kugarukamo ebuzo bitu. Ibono basa kuteresimu obuze Dr. ekwatirine na mnonga abana babino buremu abo kumushaho witu ebintu byakora mburizo bakande byabyinemo bwugu bwinje mnonga so nubasa kuteresimu ubuze kibuzo cyo rero tugumze na program yetu nubasa kutera 0763 akoze saki sabo garka mu akira kuzara abana bake konkaba bene bari no hofu bene nanisa ataho korasta kugira ngo bareke kuzara abana bace ningo bundi binebizubu wow izina ryawe sebo ogo nawe yabuze kibuze cye Dr. nabuza ngo abakazi bahango buri winje bazara abana bace mnonga ninga bazara abana binebizubu ngumbwenu batwaze bazaso reka tuheze Dr. Chance agakeme buzeyi then tuendere program yetu. Yes Dr. mwebare mnonge bubuze ebyo ninza kubanzana Asaf anabuza ahacho enkojo ngo ni haza enkojo ninga bahiza kushemeza ngo ni ishagama ngo ni jwangana haterere ni jwangana atumwami Asafu ko kufune kironda narishi umubiri gwacweka bakahabazira ntihatekwa kuzaha enkojo so kurugira ha buhangu bwenkojejo ishagama ne baso butakoraki ne baso butajwanga kureka okushemeza oku abashaho bakora ba doctor okushemeza ko munwa nibakozesa utuzi tuce munonga na nenkojejo no baso butagireba mbweno haro technology bakozesa yashemeza je no shanga utakubasa kukimanya ngo enkojo eruho uguno kubanza uba kweta Asafu owa kabiri yanabuza cha folic acid ngu Catherine aenda kufunenda atandike kumera folic acid lyari echo kibuzo ni kirungi munonga kuza kuzara umwana usheme kukikora plan ibi byo kuza ukafunendo kamare myezi ebiri ukwezi kumota kumanya ngo inenda ni kintu kibi munonga folic acid asheme kugitandiko okwezi ataka jizirenda kwezi kumwe so icho ni kibani kimuyamba munonga ya vitamini usheme kujimira folic acid usheme kujimira utaka jizirenda at least ukwezi 1 month ariho ndijo yanabuza engoma ngo no muntu mukuru ukonka eminota kwingana no shangu bakaro kushashura sente za murema ibintu nkebyo nywe nani nyenda kumugambira nimbasa kumwesimu yanje nywe antere ko turi batwine camp mutera yije batereze
eminwe jo kubani babasa kugitereza je ayino mutwe muke mu rujuni tuceta microcephalus. Eco namazima ni kikira kubaho bakazi abahango bakuzara abana abine umutwe muke nari shobonko buke konka ejo microcephalus abaragigambeho n'abashaho abarija so ntakwenda kukishoboraho munonga konka maybe kuwa relating cyanabuza weight and yajangwe bakoreki twabashitegereza abashaho kwija kutishoboja okukikubaho wakakoraki right now already ino mwana oyino mutwe muke ninga no just kubuza kuja prevention ati ikintu eki kiri common omu bakaza abahango kuko twatwagambere so ya ine pressure asheme kugira gurza afune doctor yutura nakora ki namuragura kandi ikintu cya size no gukora exercise akakora exercise akacendeza size nari shaka rebe mirire ye yakurya abo kubana so nikirugira hinabakura ukakora ki so twinebuzo bibiraho mudakika ncezasigara ogyaja uninye Paula kuruga kakoraze nicora kori then ogunaja mwe bari program abana abo bashimezwa bata enyama nibaziha hinengera ezo kuteka hamunwa Evelyn from Shema nanda kwetegereza surgery region mjikora muta Evelyn yaenda kuba doctor ombwire buke yes just naenda kushemeza nanda kumanya ko rareta umwana we numuza kushara cebero muteka ha ninga we bari munonge kibuze cyo Evelyn tar hayiba kushara handi ekibakora hariho murengo guba kutera muke kikatu gukoro byenyama gukoro bya muscles narishe nyama aza kozikoroba nizangwa kunyurura kugita hamwe rero ukabona kubaza so tariho ahanda hiba kushara just hariho murengo guba bakushara bakagita konka bakora aha munogo henyini konka tariho ahanda hiba kushara ngo nibiha skin nation nibiha nyama bazigito. Wow. Tichiri hecho. Wow. Evelyn ni wecho wachetegereza so niza kushaba Dr. Tremere namba yawe yesumu in case omuntu tafuna chance kutera akabuza ninga kuko agamba aneti anabuza ubundi kuyakoba indukwa kwasa kweroriyo mchara akamuhereza namba yawe yesumu. Okay, namba yanje ni 0775 54 5726. Reka njigarukemo 0775 54 5726. Doctor Namatsaksha tugarukire muntu aba distracted a little bit. Tugarukire mchancho waskomuri nyankore ubundi you could kindly put atano nina atano na mshanju 26. Wow. So enamba ni yejo nyina maskongo niwo kwa hori wajhandika kwa kutafuna chance yo kutera no baza kutera twargo mu studios ninga wowe n'ikinde cyo kwenda kumbuza ubundi especially kwa Trine n'abana bo kuzarwa bintu bure muhamagara gabo abukomsha witu na rwo mu Ruharo Mission Hospital mstongore cha hours kandi ukwebyo nibyo barukoraho so amteje sumu no bawahikira umuntu arakwere kandi akagira okuyakuyamba so nyenda kubasima okuguma nito program iteji program ejineho briso buru kwanza kuserura 5 shaisha tuzeciro kandi aro na repeat mukashesha shahina so waje cyo amisinga nchiro bundo tachetegereza akashesha nta repeat kandi nobanoza gukora repeat ninga sho revision ugarukamu ebintu byetegereza je kurunje munonga so mbwenu tubasima munonga ntubunja kubendeza ngo mwetabe omuzano gwa Santa ninga sho kugarukamu ebuze byo Santa yabanaija omugabuzi witu niwe ogere cyo wayehangura Christmas